ambatyandi gwadaga okulabika ngozula omuntu ojangwa no ku Beat FM ononye mubuko munyalwanda omugisu bamuyita John Mbonimpa. Okay. Mbonimpa jamulaba obo John olabe fefe nyini ajja kwanga tuwe balwa tujja kwa tukuzulirako mpola mpola. So lwalero twagala pinga tandikira okuzula twabe bano babadde batya era bantu twagala tubayambe tutya tekimone essimu abembeera ate yaabwe yatambudde etya so twagala tulabe ate muganda bano bano bayimiridde batya mu mbeera y'omukwano then mujja kuba mutula kike mulooza ku masimu ne wali ku WhatsApp mutubulire ekiriwo tekimone essimu Hello. Amrozi no gamba. Ndio sewe ni gani? Oni bamwita Katongoro mutongoro. Nakuchenga. Ati obiri waeleza message ngino enda kuzura mshara wawe. She's my girlfriend. She's your girlfriend. Yes. What is her name? Namwita Rachel. Yeah. Arinkai. Ari Rukungiri. Rukungiri kana tura hari munonga yurinkai. Nyowe ndi mu Kampala. Ati oli mu Kampala rero no turo mu Kampala wenka tine mu kazi. Tinyine mu kazi. Ko kubona enda kuzana mbo rero no koroti. No yeah, she's my girlfriend just to kadire hari munonga. Kuyaho ariho okutwafunire mu nko buzibaha mu meeting aho. In 1 week yangira ngo she's pregnant kandi yanja nanda kujiyamo in 1 week akakugira ngo she's pregnant in 1 week so because nkamu meeting aho ebiro bibiri which means okamutwara nambore tukaga nambore mwana nga nambore kiri kitya wanje nga nambore kiri kitya ekina buzibu nga kiri bulungi ngakiri bulungi kati yagala kutegera obo olubuto lulwo yagala kumanya omwana wange kubanga mu week emu really okumanya nti oli lubuto mu week emu kikakasa ngamba nti ayagala kulujja omusawo agenda kulujjamu musaba 5,000 ndowooza nze kale nga bwensuubira yinza kubanga oli yayiyaye bwendaba nga tota kungamba nti mu week emu otegeera atya nti oli lubuto ate oyagala lujjamu ate angamba ekikulu nnyo ndaba asinziira nnyo ku sente angamba nsindikira sente mabiki nziwa omunansi yansabye sente 5,000 kale nesibitegeerawo njagala kakasa oba bw'aba aluyina manye ntegeere wange bweba oba eiza oba taluyina mane kale njagala kiri makati awo kyekiriwa eno yesembyayo 7 wati Koli Amrozi wanji Koli ekwendi bera ko turabe ati Rachel nenda tugamba nyanko to kumaya rugamba rugandiwe ruganda to kurumanya Orioha ndioha ati Rachel mbire nyenda kumanya ndiyo ningamba na Rachel no gamba nawe gamba nawe nkonka noga no oyo no gamba kache tinku basa kurajiwe oyo oriyo muvare olinkai bane simesire kukumanya esimu konka ndiyo ninkura adimbire nyenda kumanya go mbire nyenda kumanya sahezo olinkai ori rukungiri ningo ri Kampala iworiyo habiti iworiyoha nyani banyuta Amos ndiaho mtauni yaha mtauni yangai iyo Amos tokummanya Amosi uri mtauni yangai iyo wagira ngo tori ukungiriwe wanonyenera ati nimbire nyenda kubuza ego aho mishiyazi aziraha yangamba ego ogo musiwa kweta Rose no manyashi
Bakweta Rozi? Anda kumanya. Rosa iziraha yesterday yangirangu. Ngoko Kampala ine yo mushiza. Yowe? Nga. Nani hebishuba? Nandi hanyo mushiza timu. Toine mushiza Kampala iwe? Wapi? No manyisa Rosa aliyo nambi hebishuba? Ata Rozi no hanyo kanda kumanya. Rozi aliyo ni mnwani wawe ni kirebuka erizine ndijo rero tinkurijuka konka nyeni manyiri ya Rozi akangira ngo ino mushiza Kampala ngo yakugizire ari kwihirira ngahi kumanya nanyowe atiyo no mana recyo ni kumanya jiniwe omuntu ko kubano yendo mutire to kubasa kumanya kana kutenga azanye ndakubuza Rosa angizire ngo go mushiza gwo kwenda ne bamweta Ambrose Ambrose no manya abo kubugizire ngo tine mushiza Ambrose wangahe Ambrose wa Kampala Singumanya Ambrose ngumanya rukungi Ambrose go kumanya ari rukungiri yego niwe mushiza wawe gwo kwenda apana nyoti gine mushiza tikasirwe obunya Rosa angizire ngo ine nindiwe ngo inenda Rozi woha inenda ya Ambrose iwe Rozi woha Rozi munwanyi wawe to kumanya Rozi iwe ngare cyo no bihe bishuba mone recho ahubwo kubihiye Rosa yanye Rosa yanga mangu iwe Ambrose niba wawe ngiwe oyinenenda ya Ambrose iwe atu nabengine hatuwe wakandira yatanga ngine ningo byale nazeka kabaru nduwe kugambira obyale nazeka kabaru ati nyimanya sonye tinkumanya mbire ni nyenda kubuza sweetheart wanje recho bamutwire bamuhiye nenda nakutenga hazi nona sweetheart wawe cha baby sweet love kamonde kanyanda nakutenga tiwanchenga nkweshongore makeshongoro kache tindika sekendi muntu nkisha nenerani nkava chana chatatanga mawe yeye Recho hata kesho ngulako tokamanya wanje gamba mpure tokamanya kisongole kahoyo ati nyenda kuhereza brother wanje yakura museo kache sebo wanje sebo gamba nogwo mushiki gamba ni girlfriend wanje yo yagira ngo yo takumanya Recho wanje ogamba yao sani wamanya wapi wamanya Dorio wanje Dorio ha Ambrose wanga wari kunje lero no masana urira kalianje tokamanya ndio ha nakumanya ori rechere to wamanya nakumanya kandi asho mushaka arya kana anda kunyita wenda ne yeye yo kanda kubikenga no kubikenga mushaka arya kana kunyita wenda ne yeye anje no mumanya sinkumanya to kumumanya nanye wabanza mugira ngo tokumanya rechere yawe desine yawe yebire siwa fera yezi yo no manya hundi oringa nunga ya polisi yo no gama ngunati da polisi kunaya karumo are bai yorecho wanje ati wo twina beshiza babiri oine Ambrose rero oine Amosi oine na nyowe yorecho omushiza wawe ni woha ni Nyamosi nanga ni mwogo Ambrose yeragana mfine msiza toine mushiza ito tuturiye bashiza ito turiye bikazi turiye babandi kandi yo mbiye abandi turiye babandi
bulizo wa sente zanje n'olya zenjiwe ninkereza sente ero n'olya buli sente zanje yerekyo Wangi. sente zanje n'olya zenjiwe Kale kuneni nzira zinjera huko. Ngulire. nakurekiwe guma n'ebyo bishiza byawe bya Ambrose ebinywe nakureka bye Kale. Why? Omwana muyaye. Ogoli Kampala agambye alina omusajja sima Ambrose we Rukungi. Andi kirabika ye abala sente. Abala sente.